kašljucalo malo. Igore! Bio je to Snješko sa smješkom. Odlično je, Igor. Kao stijena. Sad još moramo pričekati samo mi u kraljicu brzine. Zašto je Igor pao? Zato jer se glupiro, gledao je, ja sam iza njega. Ajmo mi ići. Ajde mi ići. Da vidimo tvoj carving. Samo ravno. Samo ravno, da, ajde. Ajde Mija. U carving mod. Bravo. Bravo Mić. Mija na stazi Furčija ili Furcija. Ova. Evo, vratila se moja Mija od lani, kraljica brzine i stila. Bravo. Gle, tu ti je ravno za vježbanje idealno i samo na kraju se skreće desno. Tata, Molim. mene to varva. Aha. Kad uče se školski jezika, trener, mene gleda. Je, gledao te je i pljesko je, rekao je da je dobro. Ajmo. Ajde, ajde. Ajde tu da te još malo snimim, tu je baš dobro.
Dobro je bilo, Igore, dobio sam i materijal za YouTube. Sve. A i za Facebook sad mogu staviti, neću tagirat, ali ću napisat više se ne smijem. Bravo Mija. Jesi. Bolje past kod kočanja nego kod pune komšice. Da. Moraš birat. Pa ne bi pao da me nisi pogledao. Ne bi. Vidio sam neku stenu veliku kad se nabija nadamnom. Ja rekao šta je ovo? Ajmo u jedan, Mija, trči! Stigla. Kako stigla? Bravo, u jedinicu si ušla. Takve su ti ocjene u dnevniku. Od ovog tjedna ćeš i popraviti. Nismo ni šutili.